Kumslo Drakani Lokivi Petha Pesani. Sariki, Kithe, Drakani Zala, Katanikini Mukupungu, Ayeghiqha Society, Akoto Kami Pitsni. India Rakuna, Russia Raku Launa, Alhokutu Amiz Kuchekiulo, United States of America Raku, President Donald Trump, India Rakusho, Akumtoshe, warning Zikiugamno, India Rakuna, Russia Raku Launa Amiz Kuchemova Ibi. Go India Rakuna, Russia Raku Launa, Amiz Luchemoveku Society Po, United States of America Raku, President Donald Trump Chilvekeno, India Raku, Akshitse Ibi. Good step Ipi Ipi. Itagi Donald Trump na pikiuno, ishim na alawiye, India Rakuna, Russia Raku Launa Amiz Komonia ke Ipi. Katanikini Mukubidim Pelo, Mayday Azag Tungo, Itimik to Angalana Galveno, Aaktaula Sauveno, Panasgo, Pitiveki Timlaki ke Ipi, NIA, National Investigation Agency Mokongo, Assam Police Mikono, Tanglindal Mar, Galveki Gongo, Kukizo Council Mokono, NIA, National Investigation Agency Moko, Ihona Akipimitse Ipi. Ena Kukizo Council Mokono Pikiuno, Tanglindal Mar ye, Ashuka Kasau Laki ke, Ena Paye Mayday Azak Tungo, Itimik to, Pitiveke Kogola, Tim Laki Kumoy Ipi. Ena evidence Momo proof Kahaki Laki Shivai Ipi. Ena Akukwaye Kumokyu, Ena Achipiu Kumolono, Pagalveki Gongo, Panungno, National Investigation Agency Moko, Ihona Akipimitse Ipi. Kukizo Council Mokono, National Investigation Agency Mokosho, Panung Lokamokyu Sapikiuno, Ovekyu Salala, Jiribam La, Mayday Galami Kono, Kukizo mi Azalaki, Zosanki Mar, Ankalona, Shuktavena, Agime, Litzve, Ena Akhuna, Amina Lipitikapitive Ipi. Ena Tie Kunakokum Lakela, Akalo Klavekyu Vechono, Timiktomona Itikavekimo, National Investigation Agency Mokono, Ayeza Kekelona Itihitolomo, Panung Kalun Pe Ipi. Ena Jiribam area la, Security Forces Wushimia Kono, Tipo Salala, Mar Village Volunteers Timi Chire Alkana Vekapitive Ipi. Ena Langza Village Puloge, Mayday mi Lakino, Astana Kukizo mi Laki, David Tik Ipikivu, Ago Vitavetse Ipi. Ena Mayday mi Tipo Vujutongo, Identity Akala Klavikimo, National Investigation Agency Mokono, Itiptolomo Pakalun Pe Ipi. Ena Mayday mi Akona Kukizo mi Sub Inspector Laki, on Humang Haukip Ipikiwe, Pitivekimo, National Investigation Agency Mokono, Panong Kalun Pe Ipi. Itaki Kukizo Council Mokono Pikiuno, Ovekyu Salolo, Mayday mi Kiptimi Amkolakino, Kukizo Totimi Kini Kamavu, Apiamni Havetsana, Ankalana, Likma, Shiptavena, Pitivekyu, Lo, Panong na Mayday mi Kiptimi Tipako Kami, Galvena, Agukila Katavekimo, Atsala Kamitiu, Panong ye, Agukilana Ikipivena, Kide Povai Ipi. Ikimo, National Investigation Agency Mokono, Kukizo mi Galveko Kamsa Ikiktolomo, Ikipeveno, Kide Povekyu, Tim Lakimo Kahana Pe Ipi. Itaki Panong no Pikiu. Itaki Kukizo Council Mokono Pikiuno, National Investigation Agency Mokono, Achipiu Hakta Shichemoy. Ena Achipiu Hakta Shichemokyu Takulaye, Agushi Hippo ye, Tavenku Kumoy Ipi. Itaki Panong no Pikiuno, Ni Kukizo mi Kongo, Mayday mi Hoye, physically, emotionally, Kuta Shikiu ye, Adok Shwashivai Ipi. Ena Timiktomo Akhuka Havai Ipi, Tigano India Raku Yipikana, Hipako Kumse, official she itimasai, Ena, political settlement Shivemasai Ipi. Tishangna, Ashai Kamadola, Akna Shaku Hippo ye, Taveke Pushinani Ipi. Ovekyu Salala, Manipur Chief Minister Shichekyu, and Biren Singno. Manipur State la Mayday mi Kongo, Kukizo mi Kono Agushaku Hippo ye, Pono Hutukuke Ipi, voice clip Lakilona, Piklahavekyu Tipo ye, Kuki Organization for Human Rights, KOHR Mokono, Supreme Court Law, Complaint Shivekyu Vechono, Sariki Bidi, Asazani Salolo, Hakta Shinkyu Shivai Ipi. Ena Hakta mi Kumsuna, Ininkyu Shivai Ipi, Ena Pujwana Hakta Shivenkyu Shivai Ipi. Asagiteno Pikiuno, Kuki Organization for Human Rights Mokono, case number WPC number 702, 2024 Kekilona, Complaint Kaku Supreme Court Law, Yesuvekyu ye Adok Shwashivai Ipi. India Raku Opposition Olo Atoshaku, Rahul Gandhi na Media mi Kongo, Timi Kutomo Gizla Pikiuno, Election Commission of India ECI Mohipo ye, Niraku Kwaye Kumolona, Akumla Shichekum Olaki ke Ipi, Pulvai Ipi. Ena Amko Hipo lo Akwaye Kumolona, Ruka Chucheku, Sakpemi Kamye, Hapikave Masai Ipi. Itaki Pano Pikiuno, Election of Commission of India ECI Mohipo no.
BJP mo ranguno vote puka chini ipi eno panong na vote puka chikiu tipo ye ni congress mo no evidence pulveke ko kumse kepepa pe ipi eno ti Rahul Gandhi na pe ipi ita ki pano pikiu no kugo ning no tu ko sa hipo akhalau kalhave ke no ye atom bomb ba kiu lakhi toi kiu shike pusinani ipi eno tileno election commission of India ECI mo kumse kahave ke pusinani ipi eno timi kuna kono aku khwaye kumo kiu kumla tipako sha chen keno panong ye kijimi shimu klotimi shimu kumse kahave ke pusinani ipi eno Bihar state la election gangono electoral roll revision shinipi akbu sha kiu gongno Rahul Gandhi na tu khousa hipo pikulhave ipi Myanmar junta military wusimya kono Myanmar ga ko Sagaing region la ashuka tomo peithano Mole township Chinwin river go ki katha chikelono People's Defense Force PDF galam yakono attack siwai ipi panong na Myanmar da military wusimya ko vu ashuka ki je lakingo motorboat suka bidi bomna ship sawa sai ipi ena PDF galam yakono Myanmar junta military wusimi timi pungu alkana vekapitive no Myanmar junta military wusimi timta che izawai ipi itaki di irawadi sasaki teno pikeuno Myanmar junta military wusimi kono agusina nu ena alika guli ena akotone mga kutomo ashuka tipakolo no khapuche kiukumtse PDF People's Defense Force galam yakono luwasai ipi ileno Myanmar junta military wusimi timi kutomo no tipo kweno panong khos shopen kiwong no tawla po khawai ipi ikimo ko panong kamino Pioming township to vekino tile ngwa ki People's Defense Force galam yakono panong dolo timi kutomo alikana vekapitive ipi eno tie Mole district lo People's Defense Force galam yakodolo sakpe mi lakino pe ipi People's Defense Forces galam yakono Myanmar junta military wusimi kovu ashuka attack execute pakoye akikila shirikth ipi ena ashuka tipakoye Mandalay region Amrapura ipi kiulono Aiwadi river go ki kathasas Chinwin go ki tove kiulo People's Defense Force galam yakono panong attack siwe ipi Myanmar junta military wusimi yakono panong gola awusimi sipeniano katoni kinino mukubidim pe supukilano ishiktolo Myanmar ga kul hothemi angkalana galve ke koye akikila katoni tsukono akhe pungu show siwai ipi ena panong na agushi kokfegel luwai ipi itaki agushimi sipeniana Myanmar junta military wusimi kono Myanmar hothemi ktomo lunipi agubga shaphe ipi Myanmar junta military coup leader shakyu ming online na aga khumi ko pulo kikelona kumono pa pulo kikelona igin kyu lipikilo Myanmar ga khula election ki sheshni pi agubga ni eno Myanmar ga ku president shni pi agubga shawai ipi ishista ki the hipado nongkam chishkimti